yura abakuru tutayayiriho bamwe mu bantu abakuze urumbyaro bitari umwe na bimwe omu district yacegegwa kandi bingi bino kusima hari government ahawe kubijwe kareta aho inshaho y'akasente okubahwera mu myaka yabo ya bukuru akasente kaseje obu kayizire twakayihamwe iby'umugaso naguraho ubuguzi naguraho ubukoko hati tanke kuombekana nakaji n'abajukuru bange nibankuwatiraho n'abana bange ubusinge nikubugenzire buti twararaga mu isaka turaranka hatukatekana tubyama tukumijagira tuina kabikona akatwata akatulinda kurungi Museveni kandi tugonza abeho ekire kikahinguzibwa amahanga geteri no mu mwaka gwa 1990 nekigenderwa cyo kusima emirimo y'abantu abakuzire hamwe no kwendangwa embozi zabo ezibashikizaho ibare zikahwera bariyo nibakura okukira mu miringo eshoborekere wagenda marwaro embazirumu nibajanja bibu icyakabiri babatira akasimo kaba akaseje akasenta kakwija buli babasasura hara salary akabakweba buli kwezi so nsage nija mbakaikuru kana akasenta kanu kabayamba kurabatunga upkeep mita kwamba kebera bakaikuru n'abagurusi pressure sukali amaino amaiso kansa ya mabere kansa ya nyinenda fistula kansa ya prostate ya baseija so ntaija kuhari okujanjabwa n'emibazi ebire bibiri kegegwa General Hospital. Flavia Rwabuhoro urukorera akakiiko k'ekikora cy'abantu mu ishengero nagira ngo abakuzura mu rushegegwa h'emikoro yihange rukuza kuba nebija kuganyirwamo ibiro by'okwezi 28 teams za Kampala zona zija kwastandikire kutaha muno bakirinzo meja kwa batandikire kutaha muno abihanga lyone lya Uganda kuruga mu districts 13 oyongereho cities oyongereho municipal councils nabwo kituli muno n'abantu abakuruga mu bikaro nka 15 na 8 ekireke nikija kuzaguzibwa ha mutogoro kugira ngo okuro inamagara marungi omuganda Reverend Edward Kiria orwekiri right Reverend Nathan Chamanywa Bishop wa humwiro w'ubureberezi bwa Bunyoro Kitara ashabira abaguruso obutosha kugumisariza akomeze tumuteyanguye bababinoyeke alenyange ensite nyabanguye tubere okumisirizo munsi kandi twikale tuelezwa ebyawe nako tuwe amanyi emyaka yakutekaniriza omunsi akimanyiire ngabira abantu kukyabuca nti byone byakutekaniriza kiroli bitunga bikakola noyikya okukumalira ati ekyokumalira kusaba akulira okugamba kubanga banakubankooti isemera kuyigiza mukama wetu Yesu abakora ngabazizalwa Reverend Captain Patrick Musinguzi oruvika wa St Luke Church of Uganda nagira ngo kujaguze kiro cy'abagurusi kigenderero kugurita kari obusaba diko no kwerekanisa okuba no mwanya uguru kwemarera ekitata mato balaba bali bakuru abakwisana batekero kyabo mukanisa kira moyo ka kunyizana atakusukuza Yeremiya 5:1 kugenda kusanga hali ekigamba mukanyegeze halaba sayya bakuru n'abakazi bakuru mbase nabo mpanure nabo hagoba bamanyirero kuriyo nebyaruhange byakunze abakuru siniye that was the cause of this day ningoza kusima vika waitu Reverend Patrick Musinguzi atuoti abo kutumanyira nk'abagurusi abaruhanga linzire yatwikiya emyaka y'obugurusi kandi tukyali mu kanisa nifisima ruhanga mu myaka ruhanga yatwikizeho for instance ati kanyonyi ne myaka ati sanyu na kuru nyumbo mezi bwange takinihire ngundike emyaka irundikiki wetu ruhanga aduwachikozire gasha kwa Ferupo Murangira na Thomas Tumwebaze.